Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Dolanan. Namanya juga Hobi Dolanan teman-teman. Apalagi nih kalau bukan mainan. Waduh, sore hari ini kita lagi di atas awan. Salah, atas genteng nih teman-teman. Wow, kita mau cari mainan nih teman-teman. Kira-kira ada apa ya teman-teman di atas begini? Masa iya sih ada teman-teman? Wow, kita coba cari teman-teman. Yuk kita cari ya teman-teman. Wow, waduh, ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, gimana itu ngambilnya teman-teman? Waduh, kita ambil ya teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wait, widih. Wow, ada ondel-ondel polisi. Mantul teman-teman. Pelopor keselamatan warga. Wait, ada lagi teman-teman. Wait, itu ada lagi teman-teman. Wow, ambil teman-teman. Widih, ada ondel-ondel polisi teman-teman, mantul, keren sekali nih. Kita cari lagi teman-teman, barangkali masih ada sih temennya teman-teman. Kita cari teman-teman. Widih, ada BT21 teman-teman, lucu. Ada temannya lagi teman-teman. Wah, wes ada lagi teman-teman. Wah, banyak banget ini teman-teman. Wah, waduh, mantul teman-teman, keren, ada banyak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman. Wow, sampai jatuh teman-teman, keren, banyak sekali nih teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, barangkali masih ada teman-teman di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wait, mantul, ada Bistayo teman-teman. Widih, ada lagi teman-teman. Wow, ada banyak teman-teman. Ada yang hijau teman-teman. Ada yang biru juga teman-teman. Wow, mantul, keren teman-teman. Wow, dapat banyak banget teman-teman. Ada ondel-ondel polisi, ada BT21, ada Tayo di atas genteng teman-teman. Wow, keren. Kita nanti kapan-kapan cari lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa. Salam hobi dolanan. Dadah.